baba ukuphela kwaleyo sekethe okantate ulaba kufela wasekethe yenu uma silapha yana emnambithi kwamama Khumalo ate habale manga mnambithi amme makhumalo uma kuvulwa kuvulwa khona hawulwa teng hobulwa teng lapha emnambithi kwamama Khumalo ate umanga mnambithi amme makhumalo wathi uma iqeda ubaba Masango ushumayela uyise haqeda ntate Masango ushumayela ngoba inkonzo yanikwa ubaba Bishop Maheri ngoba sebenzo ilane wantate Bishop Maheri ilapho ubaba Maheri athi ubaba Masango is a black rock of Africa yebono ntate Maheri alare ntate Masango ke lefika la batho ba batsho ba wathi Afrika uma iqeda ubaba Maheri enika ubaba Masango uyise inkonzo haqeda ntate Maheri ntate Masango sebenzo washumayela ubaba Masango shumayela ntate maholo ntate Masango yasithatha umeana yankuwa ke mmeana sebenzo wathi uzani uzani kuJesu bobaba nabomama ajomono mmeana bontatele bomme umhlaba lona ngathi uyasaba kunyathela mayimali ajole fasilena kakuyathabola hata hamasha mama wethu umeana mama wezizwe ajomono na mmeana mme wa ditjhaba umbona umeana ekhomba ngapha ngedumo bona dobona mmeana supa kamona umbona kalile ekhomba ngapha ngedumo bona mmeana supa kamona kalile awubheka inyawo zikameana ngathi umhlabathi lo uyawusaba sheba mawutwa mmeana kakubona uyawuthaba bobaba nabomama nizalwa baprofita bontatele bomme ntate utoloke baprofita abantwana benu bobaba nabomama ningasabi ukubatshela ngomeana ajobana bona lesikela thaba uketsa kambajo abantwana benu ningasabi ukubatshela ngoba Masango nabaruluna lesikela thaba bajota kantate Masango ukuthula mabese bandela sebele kuthewa labo buprofita banikwa kwa Masango bona buprofita bolale wantate Masango ngiyabacela abaprofita bakaNkulunkulu abakuba abaprofita bamudimo baphile phakathi kwenu baphileka kakula ukuthula mabese bandela sebele kuthewa yes lenkonzo bobaba nabomama ajobale sibasebenzela bontatele bomme imnandi kabi imnandi bontate monate hambe monate uma abaprofita bekhona hayi babaprofita baliteki akanibheka ubaba Masango ukuthi uNkulunkulu amthanda kangakanani akeleshebe ntate Masango umudimo umratile hakakanani ukuthula mabese bandela sebele kuthewa uthi ngomunye unyaka laphayana ekhaya eClermont orekasesengselemona penklemonti uthi ey'khathini ezizayo uma sengigugile okade nakong tse tlang ga se ke godile uthi ngiyawugugela ezweni lasenatala eta tsofallela lefatsheng la natala uthi ngiyogugela ezweni lasenatala aketa tsofallela lefatsheng la natala ayitshela thina ukuthi ubaba Masango mhlawumbe yosa agobe enzenjene ephile tate naijwetsa gore ntate bana ba ijwetsa gore ntate Masango o tlabe a kobe a tsamaye ga tjena kanti phila umprofita ukhuluma ezomoya kante moporofita o bua tsa moya ukuthula mabese bandela tso ibe le phuthego umeana bobaba nabomama tate gommeana bontatele bomme njengoba ngike ngantshela nayizolo jwale ka go tatana bua le maobane umeana uthi wozani kuJesu mme ana o re itlong go morena Jesu abaprofita bathi wozani kuJesu baporofita ba re itlong go morena Jesu thathani imithwalo yenu ninike inkosi uJesu kange merwalo ya lona line morena Jesu akanibheka uJesu ukuthi usebenza kanjani batho ake leshebe morena Jesu o sebetsa ga jwang ngiyawusawula ubheke eDamaseko elwa saule o shebile Damaseka ulwa nebandla likaJehova olwana le phuthego ya Jehova uSawuli akazange aphile noJesu saula ka baphila le morena Jesu kepha uSawuli yena waba nenhlanhla abayibheke eDamaseko ba saule abanele hlonono ha shebile
uNkulunkulu weza ngombani kuwe washawa umbani wabona uJesu la waphenduka uPawulu abizwa kuthiwa umpostoli Pawulu uma ufunda incwadi zikaPawulu ubufakazi bakhe ngoJesu udlula ababafundi ayihamba nabo yena uPawulu wabona uJesu emoyeni wadlulisa baba nabomama hlala kuwo noma sebethuka noma ugula hlala kuwo angithi bahlala abodanyela noma sebefakwe emkhandlwini bahlala enkosini noma uJosefa esevukelwa abafundi wahlala enkosini noma uStifane bemkhanda ngamatshe wahlala enkosini wathi ngibona izulu ukuthi noJohane noma sebemkhipha amehlo wathi ngiyambona ingcwele wahlezi eduze kayise esihlalweni sokhozi hlala kuye noJobe wahlala kuye noma esevele izilonda esekhothwe izinto wathi unkosikazi wakhe mthungu wathi ngafika ngiyohamba ngitshe wathi kanti wena nkosikazi ulindela kuhle kodwa uJehova ukuthula mabesebasheni hlalani kuye hlalani kuye uJesu inkosi hlalani kuye akamisani igama lakhe kuba masana yebo ngikumeana uyigcwala lamadwala ayemzonga yini uma ethu kuphethe bathina abantu bathi abanye bathi wena u-Eliya abanye bathi wena wathi nina ngithini wasukuma uPetro wathi mina ngithi wena uyindodana kaNkulunkulu wasethi uJesu kuye ngimnika namhlanje ukuthi ibandla lami izolakha phezu kwakho ngizomnika isihluthulelo uma uvalile emhlabeni nasezulwini kuvalile uma uvulile nasezulwini kuvulile ukuthula mabesebasheni omthethelelayo emhlabeni nasezulwini uthethelele wenze njalo uNkulunkulu wakhalela ibandla phezu kompostoli uPetros ongubaba Masango ngiyangizwa abapostoli leli bandla lethiwe phezu kwesisekelo uJesu wanika ubaba Masango ikhiye ubaba Masango sokuvula ayifulile ubaba Masango akekho ngafa mayivalile ubaba Masango akekho ngafuna ukuthula mabesebasheni ukuthula abapostoli ubaba Masango uyafana uJesu ikhiye ubaba Masango ukhiye kummeana abaprofita bakaNkulunkulu uJesu inkosi ukhiye ubaba Masango ukhiye kummeana uthatheni yemakhaya na thathani uJesu uhambe naye thathani uJesu uhambe naye anithetha amanzi thathani kahle amanzi thathani kahle amanzi obaba nabomama ngiyanenga thathani kahle amanzi thathani kahle amanzi inkosi uJesu isemanzini
emetsini itholakala emanzini ntate morena o fumaneha metsing omunye umgigaka ya mokaba o mongwe mokete wa kasti masilapha erama ga re lemang rama batho ba masango o ntate masango a re wathi ngibona kwehla inkanyezi ga ke bona o thewa dinaledi ingene ebhodleleni nebhodlela ingene botlolong le botlolo ibhodlela nebhodlela botlolo le botlolo asiceleni ukuthi uba masango kopengwe ntate masango akasiletheli inkanyezi difetse dinaledi zona ezizongena ibe tsona tse tla kena metsing amanzi afude metse a buse bobaba nabomama bontate le bomme asithandazeleni ukuthi amanzi akafuthwe amanzi metsi ukuthila amabesabadlela kuthewu wakuphila ubaba masango bana da uphila ntate masango ephila thina aphila ngaphakathi ubona ka gare ujesu khona bana jesu teng makuphila umnaa aphila mmeana ephila ngaphakathi aphila ka gare ujesu khona bana jesu teng ukuthila amabesabadlela kuthewu angingabazi bana ngalokho ntate abilayeli ngani ke bapostoli ka baka la mapostola ungamhla ngibona ubaba masango baka ntate mohla bona ntate masango embethe ingubo ekubele a apere kobo e bobete iney'nkanyezi e na le dinaledi iney'mendlela la baka ntate le mokhaka bona iney'mendlela e na le mokhaka bona yathi lizwi kimi ka lentswe ho ntate yambona ubaba masango bona ntate masango le ngubo ayimphethe kobo yena nyapereng nalezi y'mendlela mokhaka yena unqobile emhlabeni ke lefatsheng unqobile emhlabeni loke wathi lefatsheng manje a re jwale he uhlezi ngakwesokunene pela bohola botona isikhathi sendodana la mora ukuthula mabesebandlela kuthewo ndikezwe nobhala inkomo baka ntate o neela bangodi phela tshebetso babamasango aphile kini ntate masango kopa phela o hayi rona munye umprofita munye umprofita munye umnikazi wamanzi baba masango owanikwa ngunkulunkulu ibhodlela lamanzi ukuthula mabesebandlela akaphile sisa ukuthi abantu mabefika la omunye nomunye bayithathela ubabamasango bayithathela umhana ukuthula mabesebandlela phela ukuthi ubabamasango abaningi la abaningi ubabamasango abantwana babantu bathatha ubabamasango bayophila emazweni akubo ukuthula mabesebandlela bathi mfike emazweni akini ubabamasango abekhona ummehana abekhona ngelinye ilanga ungabathandazeli abantu ukuthi babamasango babeke babamasango bahambe phansi kwendwangu angithi washo njalo wathi ngeyikhathazisayo wathi ngizawuhamba phansi kwendwangu wathi isandla sobe siphakele wathula mabesebandlela ngimbonile bababa nabomama owahlithwe beparadise izifuko onikwa imibono ney'ntaba ezesabekayo imbonile oyithole owathathelwa ezulwini wanikwa isambulo ukuthula mabesebandlela yabuya abafuyi ngilangazelela impilo kepha ngicela kakhulu buyelana enkosini buyelana enkosini izolo ngike ngathi i-ofisi ngiyaphuma kuwo abantu bafulathela unkulunkulu bathi impilo ise-ofisi impilo isesiphambanweni ukuthula mabesebandlela ilapho izinto yiqaqwa khona ziqaqwa esiphambanweni ukuthula mabesebandlela ngiyabuya bobaba nabomama phela siphileni unkulunkulu abe nathi abaprofita babe nathi kulamasonto adlulile kufika umekhristini kuthi umekhristini akina mntanami ngiyakwazi ukuthi umntwana kabamasango uthi kepha nami ngisize anginayo indawo yokuphumula uthi nami ngisize ngiyakwazi ngumntwana kababa masango kepha nami ngisize anginandawo wangikhombisa indawo waphela ngasehawini wathi ungakhela omncane umkhulu wathi ungakhela omncane umkhulu wathi uma ungakhela lo mkhulu wathi ngizakupha lawo amacilongo wathi ngizakupha lawo amacilongo wathi ngithola indawo yokuphumula ukuthula mabesebandlela khalela umoya wami unkulunkulu angigcine phakamisa ubuprofita benkosi ujesu ngibone kubabamasango ngiyamtshela bobaba nabomama ibhayibheli aliqoqa indaba ujesu yizo ujesu
baprofita baphila kujesu baphila umkana Jesu yabuya abapostoli bana tebefunda abapostola abantwana bethu bana bakuna ifisa bangabazi bonakazana tebazive ukuthi le nkonzo basebenzo yena yakhelwe phezu kwesisekelo ebawadimasipheto yakhelwe phezu kwesisekelo ebawadimalefika kujesu umkana Jesu ngiyangitshela ngithi umntwana okanajesu bayethozani kujesu umkana Jesu bizabazi abizaba akasho ukuthi wozani kimi asho ukuthi akasho ukuthi wozani kokumasango uthi wozani enkosini ujesu enkosi Jesu ke morena ukuthi lo bana belefitheo ngiyabuya bafowethu okana teuyakhuta bana angifuni ukuthi beso isikhathi senu abantu nako yalona ukuthi umoya wami uyahlupheka ngoba moya wantate bona abantu esontweni bona abantu esontweni bashiya unkulunkulu baphakamisa abanye onkulunkulu ukuthi lo mabesana angithi washo njalo uJoshua khethani uma ngabe nizothandaza onkulunkulu bethu ababethandaza obaba bethu basengaphesheya kwenkulu thandazani bona nilandele bona uma nithandaza unkulunkulu kaIsrayeli unkulunkulu owadala izulu nomhlaba khonzani yena thandazani yena ukuthi lo mabesana ngiyabuya bobaba nabomama ngingeza unobhala ukuthi kanti ngalamanzi